Ina-ina niya nga bisita am Iberto. O Berto. No man ka sa trocho, marilapoy. Damo ta karkadro to lapowin ano lonto ganya baligin dapat idam mo yung kwarto tabagkatang iuro inata matakik. Naginam nay. Oo, gafen. Yang kalakan nyaw. Kampata mataldali mo oro kang abing. Wala mo pakambo, makidto ka la dapat. Ani mang ugali yan. Mama amri pa ko mama naklamanin. Amri pwede. Kwarto nga paggatang ko kung bagat na kampati na alam mo kinuha mo panay. Alok talping kang abing. Di papa ko papa. Yan na. Ano no, nirabyogin. Kan naulo ko. Ano maya ato pecho na biyag ang inaangagin na. Mari na malafot lamin sige, kasi bang ulaman sila silanggon. Sa malafot yung angag mo. Ano mayan. Aray. Kinasid ako kinamot. Aray. Ano yan? Kinasid mo natin yakan. Kumato. Nasisingot ka sa spaghetti. Debit birthday mo. Ay, Berta. Mangkape ka nyo, spaghetti niya, pati hotdog mga mamarikayat. Try mo laman. Hamay yun, tali mo, marima makasin mo, teka ni. Marim, kalat ka nga mo, marim, sila, babayaran. Alog, congratulations, tersangaw. Ngamin nyo kayang ko, pariano, sinakastatira. Yung malugat, talaga, mabayad tira kayo, danom. Ano, kabenak ko, ma'am. Di, kape naman, kayo danomin. Kaya nyo eksperto ay nakasta ka na yung Colgate. Nga para kanya furo kayong ipantera. Kurok na Kung usada lang Colgate, sinagot tunay yung mareno ipantera. Pero nawang ipan mo, makalumong mo galamanin sa malafot ko, fuit asag mo.